Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunze BBC Gahuza Miryango, mbe ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri Republika Demokarasi ya Kongo, guverinoma ivuga ko yumvikanye na FDLR ku gushyira intwaro hasi no gukusanyiriza hamwe abarwanyi bayo. Ese amasezerano ari miki? Twebwe nka guverinoma ya Kongo nta bindi bintu bihambaye, ni bijanye n'amasezerano ya Washington. Mu Rwanda hari umusore uturaga amagi hakoresheje ingufu z'izuba. Ese yabitewe n'iki? Hararimo ikigo gikomeye cyane kubera ko umuntu akora umushinga w'inkoko gutegereza amezi 2 ngo abone imishwi, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Makuru mu mikino FIFA iramaganwa bikomeye kubera umugambi wayo w'ubucuruzi utavugwaho rumwe. Aya makuru n'andi menshi ntabacike gendi Yves Bucyana. Aya makuru hagarariwe na Chansar Abimana. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Prime Ndikumagenge dutegura amakuru agezweho hirya no hino. FIFA yemereye amashirahamwe ayigize miliyoni 40 z'amadolari imwe hamwe yoshigikira umugambi utavuga ko rumwe wo kugurisha imitahe mu mahiganwa makuru mu gihe kwiyamiriza ico ciyumviro biguma byongerekana. Aya mashirahamwe yahawe igihe ntarengwa c'itariki 19 ukwezi kw'icenda kugira ngo avyemere. Urwego rwa Buraya rujejwe umupira w'amaguru UEFA rwavuze yuko ivyo vyerekana yuko FIFA iriko irakoresha umupira w'amaguru mu kwitungisha bonyene n'abagenzi babo. Imbere yaho ubujejwe inkino mu ishirahamwe rya Buraya Glenn Mikalef yabwiye FIFA kuvana amaboko ku mukino wacu, akaba yongeye ijwi ku yandi y'amashirahamwe y'inkino n'abanyapolitike kuri uwo mugabane. Uwahoze atwara FIFA Sepp Blatter yavuze yuko imigenderanire ya hafi hagati y'uwamusubiriye Gianni Infantino na Trump yageze ku rugero rwo gushira amafaranga imbere ruriko ruronona cyane umupira. Iran ivuga yuko ibitero bikomeye leta zunze ubumwe za Amerika na Arabia Saudite zagavye muri Iraq ari umugambi wo kwagura intambara yongeye kubandanya mu ijoro ryakeye inyuma y'akanya gato yahagaze. Umurwi w'abagwanyi ushigikiwe na Iran muri Iraq uzwi nka Popular Mobilization Forces watangaje yuko n'imiburiburi abanywanyi babo 200 bishwe muri ivyo bitero. President Trump yagiriza uwo murwi gufatanya na leta ya Iraq mu gutegura ibikorwa vyabo, ivyo leta ya Iraq ikabihakana. Mu kiganiro yahaye Fox News, Trump kandi yemereye Iran gukubitwa inyuma yaho Iran irasiye ibisasu bitatu vya missile ballistique ku birindiro vya Amerika no ku kigo cayo muri Jordania. Amerika ivuga yuko ivyo bisasu byose vyasamburiwe mu kirere. Aya makuru mwumva na ya BBC. Muganga Anthony Fauci yarongoye ibikorwa byo kurwanya COVID muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kuja kwisigura mu nama nkenguzamateka. Abakenguzamateka b'aba Republicain bariko barakora amatohoza ku nkomoko y'uwo mugera. Ni inkuru ya Bernd Debusman muva mu ijwi rya Chancellor Abimana. Uwo mugwi wo mu nama nkenguzamateka uri kurakora amatohoza inyuma y'aho impapuro zirenga 1000 zigize agatabo kavuga ku vyakozwe buri munsi ka Dr Fauci kavuga imyaka yamaze arongoye ikigo cy'igihugu kijejwe indwara zo guhuganirwa n'indwara zitera ibisebuzi kagiriye ahabona. Umukenguzamateka Rand Paul wo muri leta ya Kentucky ari nawe yamurengukishije avuga ko izo mpapuro zerekana ko ivyo muganga Fauci yanditse yiherereye bitandukanye n'ivyo yabwiye abanyamerika. Umukenguzamateka po amaze igihe kirekire yagiriza Dr Fauci kubesha kubijanye n'ikiza ca COVID-19, ivyo nawe yise ibintu bitagira ishingiro na rito. Ayo matohoza yo kuri uyu wa gatatu ariko arasesangura nimba ubushakashatsi bwashigikiwe n'imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa bwo bwaragize uruhara mu nkomoko ya COVID-19, ivyiyumvira abahinga benshi bavuga ko bidashoboka cyane. Ishami rya ONU riraba bimukira rivuga yuko abanyagihugu basanzwe barenga ibihumbi 83 bahunze intambara mu ntara Kordofan ya ruguru muri Sudani, ubu bakaba basabye indaro mu gisagara ca El Obeid.
uwihagarariye muri Sudani Mohamed Refat yavuze yuko imiryango itakigira ayo icira nayimira mu gihe abandi bantu baguma bashika nubwo habandanya ibitero bya Rapid Support Forces. Amasanamu y'ibigendajuru yahinyujwe na BBC yerekanye ikambi y'abateshejwe zabo ko yagutse kuva mu kwezi kwa gatatu. Abakozi batanga imfashanyo bagabisha yuko ibintu biguma biba nabi gusumba kandi ko hari ubukene bukabije bw'ibyo kurya. Inyuma yaho RSF yugariye inzira bizana namwo mu kiringo c'amezi menshi. Latifa urakoze cyane Prime. Dutangiye n'amakuru twabateguriye ku buryo burambuye. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yagiranye amasezerano n'umutwe twaje intwaro wa FDLR yo kwambura intwaro abarwanyi bawo no kubashyira hamwe mu bigo byabugenewe. Ibi biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda agamije guhagarika intambara no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda kandi ruwushinja kuba uri mu bamwe mu bakekwaho kugira uruharire muri jenoside yo mu mwaka w'1994. Mukanya naganiriye na Bigirumwami Kongolo Jacques, umwe mu bajyanama wa perezida wa Kongo, ntangira mubaza ibyo bumvikanye na FDLR ibyari byo. Twebwe nka guverinoma ya Kongo nta bindi bintu bihambaye, ni ibijanye n'amasezerano ya Washington. Harimo iriya processus ya CONOPS ivuga hejuru ya neutralisation ya FDLR. Neutralisation buriya mu ugendekereye nko mu Kinyarwanda niko kumara imbaraga umutwe wa FDLR. So ni muri urwo rwego rero leta yacu cyangwa se leta ya Kongo yakomeje gukora cyane kuva mu kwezi kwa 10 mu rwego rwo gusensibiliza cyangwa se kuganiriza abo bita kware aba FDLR aho baba bari hose kugira ngo babashe kwemera kuja muri gahunda yo kwambura intwaro bakashirwa mu bigo, hakabaho ibintu bya cantonnement uko biteganyijwe nyine muri CONOPS. Igikorwa cyo gukusanya hamwe ndetse no kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR giteganyijwe gutangira ryari, ese kizamara igihe kingana gute? Nta ushobora kuvuga ngo kizamara igihe kingana gute, ariko urumva twebwe icingenzi nuko d'abord harimo ubushake bwa FDLR bwo gushira ibirwanisho hasi, harimo n'ubushake bwa leta bwo gukomeza gukora iyo mobilisation yo kugira ngo turebere hamwe n'ibihugu dufatanyije ndetse n'abaparteneri bose muri aya masezerano uburyo ki aba bantu n'iki kintu dushobora kubikora mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma se kugeza ubu aba barwanyi barihe, ese bangana iki? Muri zone tudakontrola nka leta ntitwabasha kumenya ngo bari hehe. Izone twebwe dukontrola ni zone turaproceda kugira ngo tumenye ngo ni bangahe bangana gute. None ko guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ibingibi ari nk'uburyo bwo gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington aho kuyubahiriza, leta y'u Rwanda yagombye kuba yishimiye iyo ntambwe igezweho nyuma y'imyaka myinshi irenga 30 Rwanda rukoresha izina rya FDLR nk'urwitwazo. Je nkumva muzukuri bagombye kuvyishimira, ariko kuba batavyishimira twari tuvyiteze kuko batavyishimira. Kandi gitangaje leta ya Kongo uyu munsi yahagurutse gushira mu bikorwa ivyo yemeje. Minisitiri w'abanyamahanga wabo yavuze ko ari nk'inkinamico. Wakwibaza ngo ese babishingira bavuga ngo ni inkinamico, bashingiye kuki kugira ngo bavuge biriya? Ko noneho amasezerano ya Washington abasaba kurandura FDLR, ni iki nanone cyatumye mubanza kugirana amasezerano nayo aho guhita muyirandura? Urabona FDLR tuvuga dushobora kuvuga ko irimo ibice byinshi. Harimo bien sûr wenda bashobora kuba barimo bakoze genocide, harimo impunzi zo muri 1994 cyangwa se n'izindi zahunze ikindi gihe, harimo abana wenda base bakoze ibyaha. Sinzi ko uyu munsi aba bana basare ba FPR abandi ari inkotanyi bazabazwa ibyaha by'abase bakora uyu munsi cyangwa bakoze muri Kongo. Ibyo bintu zose ni ibintu bituma tugomba gusuzuma amategeko mpuzamahanga icyo avuga n'icyo atubwira kugira ngo babashe kubahirizwa. Tugigana ku musozo subwa mbere nanone FDLR yambuwe intwaro ikajyanwa mu bigo byakusanyirizwamo, ariko nyuma y'igihe ikongera kwisuganya. Niki gituma mwizeye ko ubu bitazongera kugenda gutyo? Nuko noneho icyatumye mbere amategeko atubahirizwa uyu munsi tuvugana noneho baduhaye icyo twakwita ngo ni ufite amakondition agomba kubahirizwa kugira ngo izo cantonnement zibashe kubaho, ndetse na processus yo kuba désarmé no kubasha gusubizwa mu bihugu byabo zibashe kubahirizwa.
Ku ruhande rw'u Rwanda twashatse kuvugana na minisitiri warwo ushinzwe ububanyi n'amahanga atubwira ko nta mwanya afite ariko atubwira ko hari ibyo yanditse ku rubuga rwa X bijyanye n'ibyo. Olivier Nduhungirehe yanditse ko ibyo leta ya Kongo yumvikanye na FDLR naho bihuriye no kubahiriza amasezerano ya Washington kuko nta namwe abivuga kandi ko FDLR itari mu bemeranyije amasezerano ahubwo ko ari kimwe mu byo ayo masezerano yerekeye. Tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo urukiko rushinzwe kurinda no gusobanura itegeko nshinga rwemeje ko itegeko rigena uburyo amatora ya kamarampaka ategurwa rihuye n'itegeko nshinga. Abashyigikira itegeko bavuga ko rigamije gusa gushyiraho umurongo ugenga ko amatora ya kamarampaka akorwa. Ariko abatavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko ari uburyo bwo guha Perezida Felix Tshisekedi amahirwe yo kongera kwiyamamariza manda ya gatatu mu mwaka wa 2028. N'inkuru ya Chansar Abimana. Abacamanza indwi nibo bemeje iyo ngingo sentare imaze guhinyanyura zimwe mu ngingo 45 zigize integuro y'iryo tegeko kugira zose zihure neza zongere zumvikane neza gusumba. Mu gihe itegeko ryamaze kwemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, intambwe isigaye no gushiga ku mukono n'umukuru w'igihugu n'ivyo sentare ikaba yaravyemeye. Leta ivuga ko iryo tegeko rigamije gusa gushiraho amategeko agenga uko amatora ya kamarampaka akorwa. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko rishobora kugurura inzira yo guhindura ibwirizwa shingiro bikazotuma Perezida Tshisekedi ashobora kwitoreza ikiringo ca gatatu. Ibwirizwa shingiro rihari ubu ritegekanya ko umukuru w'igihugu adashobora kurenza ibiringo bibiri. Perezida Tshisekedi ari mu kwigira kabiri kizorangira mu 2028. Yavuze ko atigeze asaba kwitoza ubugira gatatu ariko ko yobikora mu gihe abanyekongo bo bimusaba biciye mu matora kamarampaka y'ibwirizwa shingiro. Urunani rwiyise Coalition 64 rudashaka kwibwirizwa shingiro rihinduka ruvuga ko rwari rwahagaritse imyiyerekano rwategekanya kwa 22 ku kwezi ariko rwarahiye ko ruzogwanya umugambi uwari wo wose wabashigikiye ubutegetsi wo gutunganya kamarampaka kwibwirizwa shingiro mu gihe igihugu cyugarijwe n'intambara mu buseruko. Rwari rwasavye sentare kutabandanya inzira y'iryo tegeko ruvuga ko ibiganiro vyo gutorera inyishu ibibazo byose vyugarije igihugu nk'intambara yo mu buseruko arivyo bitegerezwa gushigwa imbere. Dukomereje mu Rwanda, inteko rusange ya Sena y'iki gihugu yasabye leta gukurikirana cyane imishinga minini y'ubwubatsi kuko haraho ishyirwa mu bikorwa ryayo rikozwe nabi riteza ibiza byangiza byinshi. Raporo yakozwe namwe mu bagize Sena yerekanye ko hari ibikorwa nk'imihanda byubakwa nabi bigasenywa cyangwa se ibikorwa nabyo bigatera ibiza byangiza imitungo y'abaturage. Raporo ya Sena igaragaza ko isanwa ry'ibyangiritse kubera imyubakire mibi rihombya leta akayabo kari hejuru yakoreshwa mu kubaka ibikorwa ubwabyo. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Icyegeranyo cy'itsinda ry'abasenateri cyakozwe muri ku kwezi cyerekana ko iyubakwa nabi ry'imishinga riza ku isonga y'impamvu zitera ibiza. Iki cyegeranyo kivuga ko ibi biza bigira ingaruka zitandukanye ku bidukikije n'imitungo y'abaturage bidasize n'iyi mishinga ubwayo. Umuyobozi wa komisiyo yakoze iki cyegeranyo Hadija Murangwa agaragaza imiterere y'ikibazo. Igenzura ry'imiyoboro isohora amazi ku muhanda ryagaragaje ko hari ahantu 309 hakeneye kubakwa cyangwa gusanwa mu kuyobora amazi ava ku mihanda akagezwaho akwiye kuba atakigize ibyo yangiza. Gusana ibyangijwe n'imyubakire mibi bikaba bisaba ingengo y'imari iruta iyakoreshejwe mu kubaka, bizatwara leta amafaranga y'u Rwanda angana na miliyari 48.8. Ubwo naho hantu twavugaga harenga 300. Mu nteko rusange ya Sena byagaragajwe ko ikibazo cy'igenamigambi ridahamye ndetse no kudakorana kw'inzego biri mu bituma imwe mu mishinga ikorwa nabi igasenyuka bidateye kabiri, ndetse hamwe na hamwe ingaruka zikagira ku bidukikije n'imitungo y'abaturage. Uyu ni Senateur Valentine Uwamariya. Ntabwo ikwiye gutanga inama ku mushinga watangiye, bagomba gutangirana muri design y'umushinga bakana predicting ibishobora kubaho bakabirinda mbere y'igihe, kuko akenshi twirinda gushora amafaranga menshi tuvuga ngo birahenze hakagira ibyo dukuraho, nyamara ingaruka ziza ziremereye kurusha kunoza imikorere n'imikoranire aho kugira ngo buri rwego rujye rukora isolation. Ariko noneho usange nka Minisiteri ishinzwe ubutabazi irajya kurwana n'ingaruka kandi ari ibintu abantu bashoboraga kwirinda mbere y'igihe. Mu buryo bwihutirwa hakwiye gukorwa inyigo y'imiterere y'igihugu, buri mushinga ugashyirwa mu bikorwa bitewe n'imiterere y'agace runaka. Senateur Evode Uwizeyimana, umwe mu bagize iyi komisiyo: hari inyigo ikeneye miliyoni 800 gusa z'amafaranga yadukiza ibibazo bikomeye bigaragara no mu myubakire, aho usanga umuntu urimo kubaka Nyagatare n'umuntu urimo kubaka i Rubavu ugasanga standard zo kubaka ni zimwe. Nta muntu
ubwiru wa Rubavu bati wowe wegereye ahantu uri muri zone a risque, standard zaba zo kubaka ziri hejuru, bizaba biguhenze, uzakoresha ibikoresho ibi n'ibi. Batubwira yuko ko bahora icyo kibazo bakivuga, ariko abantu ntibagihe attention gikwiye guhabwa. Muri rusange isura y'ibyangizwa n'ibiza iteye impungenge nk'uko bigaragazwa n'icyegeranyo cya Sena ko hagati y'umwaka w'2022 n'uwa 2023 honyine ibiza byahitanye abantu 899, naho abagera ku 1,800 barakomereka, mu gihe hegitari 7,000 z'imyaka zakukumbwe n'amazi. Iki cyegeranyo cyerekana ko abantu bapfuye bahitanywe n'inkuba, abandi bazira imyuzure n'inkangu, hakaba n'abishwe n'inkubi y'umuyaga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Tugikomereje mu Rwanda, Isidol nigira mu harimo guhindura ubworozi bw'inkoko muri iki gihugu binyuze mu gukora imashini zigezweho zituraga amagi zikoresheje imirasire y'izuba. Ibi ngo bikaba bigabanya umubare w'imishwi itumizwa mu mahanga. Nyuma yo gutsindira igihembo cy'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 20, intego y'ubuvumbuzi bwe ngo ni ukwagura isoko, agakwirakwiza izi mashini hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo kugira ngo ahaze isoko ry'inkoko zikenewe muri iki gihugu. Ni inkuru ya Yves Bucyana. Nuko mubona rero mashini yanjye ituraga amagi ubu ngubu irarangiye, hasigaye agace gato ko kwesaraho moteri. Isidol akorera mu nzu nto, ariko afite intego ikomeye cyane, gukemura imbogamizi zikomeye mu bworozi bw'inkoko mu Rwanda. Akora ikoranabuhanga ryafasha igihugu kugabanya umubare w'imishwi itumizwa mu mahanga. Hararimo ikibazo gikomeye cyane kubera ko umuntu akora umushinga w'inkoko gutegereza amezi 2 ngo abone imishwi, urumva ni ikibazo gikomeye cyane, bitera ibihombo bidakenewe. Nahisemo gukora imashini zituraga amagi, ari zishobora gukoresha umuriro usanzwe, ariko noneho zifite n'umwihariko kuko zishobora gukoresha imirasire y'izuba mu gihe umuntu agiye gukora umushinga ahantu hatagera umuriro w'amashanyarazi. Kandi noneho ziri mu ngano uhereye ku cyangwa amagi 120 kuzamuka agera no ku 40,000 ku bantu bashaka gukora amaturagiro manini cyane. Imashini ze ngo zoroshya ubuzima kuko zikoresha ubwazo. Igikorwa cyo guturaga amagi kimara iminsi 21. Uyu mushwi umaze iminsi 3. Urabona ko ari umushwi mwiza, ubu kumeze neza, urabona ko urumutse ufite n'imbaraga. Uyu ni Omar Nteziryayo, ni umwe mu borozi b'inkoko batangiye gukoresha izi mashini zituraga amagi. Avuga ko zifite itandukaniro rinini n'iziva mu Bushinwa. Itandukaniro ryo ririmo rinini ndetse cyane. Ku mashini ziva mu Bushinwa icyambere yishyura menshi kandi ukanayitegereza iminsi myinshi, ariko ku mashini zikorwa na Isidol uko iboneka vuba mu minsi mike cyane bikugezeho kandi ku mafaranga make, kandi umusaruro zitanga zose urangana. Urumva ko wanaguze imashini 3 iwe nuko nasanze zikora neza kandi nawe urazibona dore neza. Gukora imashini imwe n'intoki Isidol n'ikipe ye bibatwara igihe kitari munsi y'iminsi 3. Nyuma yo gutsindira amafaranga y'u Rwanda miliyoni 20 mu irushanwa ryo guhanga udushya mu rubyiruko Africa Youth Challenge, ngo arateganya kwagura umushinga we. Yego ni ukongera ubushobozi bwo gukora imashini nyinshi mu gihe gitoya ku buryo dushobora guhaza abakiriya benshi. Ikindi kandi noneho tukongera n'ubwiza bwazo. Ubu ni intego nyamukuru nuko tuzajya, ntabwo tuzagarukira mu Rwanda gusa, tuzaba kampani supplying imashini zikorera muri Afurika. Kugeza ubu ngubu dufite abakiriya mu ntara 3 z'u Rwanda zose, twazimaje kuzigeramo. Noneho hanze y'u Rwanda yaba Goma na Bukavu naho tubonayo abadusaba ko tubakorera izo mashini tukazijyanayo. Mu gihe ubworozi bw'inkoko bwasaga n'ubwugarijwe n'imishwi itumizwa mu mahanga, uyu musore aje afite intego yo gukemura icyo kibazo no kubishingiro ry'icyizere gishya cy'umusaruro utubutse abikesha ikoranabuhanga rye rishya. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Arakoze cyane Yves Bucyana. Ubu turi ku isaha 12:48 mu Burundi no mu Rwanda, n'umwanya wo kumva bimwe mu bizabikuye mu kinamico Urunana yo ku munsi w'ejo.
mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye umuntu baramubwira ngo niyihutire kuzana amafaranga bamutsindira umwanzi hatari yamuhitana niyo mbura gasa n'inkuba ukadebeka urakina na ariko waretse gukomeza kubinyibutsa koko umva ahubwo nguriza amafaranga niba ngombwa uyu munsi ndararayo reka data we uramenye n'ukuri nta mafaranga nifitiye n'ukuri urumva ari amafaranga kuko angana kuri uyu mupfumu yagutumye ntayakura he muko ni 12:45 kuri BBC. turacyari kumwe na mugenzi wacu Yves Bucyana mu makuru y'imikino yaduteguriye havugwa hirya no hino ku isi. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Abashuje mwese bakunze y'imikino kuri BBC. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA ryatangaje ko rihangayikishijwe cyane n'umugambi wa FIFA wo kugurisha imigabane y'amarushanwa yayakomeye ku bashoramari bikorera ku giti cyabo, ibintu bishobora gutuma batakaza ubugenzuzi ku marushanwa nk'igikombe cy'isi. Ni nako impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi mu burakari bwinshi yamaganye imigambi ya FIFA ihita itumiza inama y'igitara Benjamin niyo kwizerwa. Ndagushimiye cyane Yves. Ibihugu 55 bigize UEFA biteganije gukora inama y'igitaraganya muri iki cyumweru kubera uburakari bukomeje kwiyongera mu gihe byanamaze kugaragaza ko abayobozi bakuru b'umupira batigeze bagishwa inama kuri uyu mwanzuro. FA yashimangiye ko nta makuru na make yari ifite kandi ko izatanga n'umwanzuro wayo wa burundu mu gihe FIFA izabishyize ahagaragara ibikubiye muri uwo mugambi. Urwego rushinzwe umupira w'amaguru mu Burayi UEFA ruvuga ko rwakiriye n'uburakari bwinshi ibyifuzo bya FIFA byo gushaka abashoramari bikorera ku giti cyabo mu marushanwa yayo arimo n'igikombe cy'isi. FIFA, urwego ruyobora umupira w'amaguru ku isi, yavuze ko igamije kwagura inkunga y'iterambere ry'umupira w'amaguru ikagera kuri miliyari 10 z'amadolari, ikaba yanatumira abashoramari bigenga muri uwo mushinga mushya. Iyi nkuru yatangajwe bwa mbere n'ibinyamakuru nka Financial Times ndetse na The Times, aho byemeza ko iyo migambi ishobora kwinjiriza perezida wa FIFA Gianni Infantino amamiliyoni menshi y'amadolari. Mu rwandiko rurerure rusobanura ibyifuzo, FIFA ivuga ko izaha ikaze ishoramari rito kandi ridafite ububasha bwo gufata ibyemezo mu kigo gishya kizaba cyishamikiyeho cya FIFA Forward Enterprise kugira ngo cyegeranye kandi gikomeze n'ibikorwa byayo by'ubucuruzi. Uwo mugambi ugomba kubanza gutorerwa n'ibihugu 211 banyamuryango ba FIFA, ariko niba biramutse byemejwe, FIFA ivuga ko ikigo cya Thrive Eternal aricyo cyazayobora rya tsinda ry'abashoramari. Thrive ni ikigo cy'abanyamerika gishora imari mu mishinga mishya cyashinzwe na Joshua Kushner, umuvandimwe wa Jared Kushner, umukwe w'umukuru w'igihugu Perezida Donald Trump. Yves. Benjamin, ndagushimiye cyane. Perezida wa FIFA Gianni Infantino yahise yandikira amashyirahamwe yose 211 agize uyu muryango, ayabwira ko azahabwa miliyoni 40 z'amadolari niba bashyigikiye uwo mugambi. Infantino yashyizeho n'itariki ntarengwa ya 19 z'ukwa 9 ku mashyirahamwe y'umupira w'amaguru ngo babe bemeye uwo mugambi niba bashaka guhabwa icyiciro cya mbere cy'amafaranga agera kuri miliyoni 20 z'amadolari. Mu Rwanda imikino ya Sekafa Kagame Cup irakomeje. Kuri ubu umukino ukomeye wo mu itsinda rya gatatu uri guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Tusker yo mu gihugu cya Kenya. Ku munsi w'ejo ikipe ya Simba ya Tanzania yanganyije na Jamus yo muri Sudani y'Epfo ubusa ku busa. Soreze mu Butaliyani, Roberto Mancini yagizwe umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ku nshuro ya kabiri hashize umunsi umwe gusa. Andrea Pirlo yikuye mu bahataniraga uwo mwanya ndetse n'umuyobozi wa tekinike Paolo Maldini yeguye. Pirlo we byagaragaraga ko ari we ugiye gufata uwo mwanya, ariko kuwa mbere yikuyemo kubera impaka nyinshi zatewe n'imikorere ye n'ikigo cy'imikino y'amahirwe betting cyo mu Burusiya. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose.
Mu kiganiro cy'abagore cyo kuri uyu mugoroba tugiye kongera kugaruka ku busizi inganzo yahozeho kuva kera mu mateka y'u Rwanda. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye na Claudine Murekatete w'imyaka 29 wiyemeje guteza imbere iyo nganzo ndetse akabihuza n'ikoranabuhanga rigezweho. Mwireho neza. Ubusizi ni inganzo yahozeho kuva kera. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko bwatangiye ku ngoma ya Ruganzu Ndori ahasaga mu 1510. Gusa iyi nganzo yakunze gusa n'ititaweho ndetse ikagaragara mu bantu bafite imyaka yo hejuru. Ariko Claudine Murekatete umukobwa w'imyaka 29 yiyemeje guteza imbere iyi nganzo ndetse ubu akaba nabihuza n'ikoranabuhanga rigezweho. Nitwa Kabanyana k'abakobwa, ndi umukobwa wibatura mu museso nkinyakura mu turimo maze nakubura umucyo ukabengerana ibikari. Murakoze cyane. Ntabwo ushobora kuvuga izina ryawe rimwe ryonyine. Urumva ndi umusizi n'ubundi uko nivuga ntabwo bitana n'ibisigo ntibitana n'ubusizi. Rero hashize umwaka urenga gato yatuganiriye utubwiye uburyo watangiye ubusizi, ariko se kuva ico gihe tubwira ikintu cyahindutse Murekatete. Hahindutse byinshi ariko by'umwihariko n'ubundi bikuza ya nganzo yanjye y'ubusizi. Ndumva duherukana nibaruka yampindutse nte, nyuma yaho nibarutse amakiriro, nongera nibaruka rubatse, n'ubu nibarutse n'icyanditswe. Urumva ko ubusizi bwaragutse mu buryo bw'ibikorwa. Wenda tutarajya muri ibyo bikorwa nuvuga ngo wibarutse, nuvuga ngo ni ibisigo bishyashya wahimbye. Yego, ni ibisigo bishya nagize umugisha wo kuvana mu makayi nkabishyira by'umwihariko mu buryo bugezweho bw'amajwi ndetse n'amashusho. Ushobora kumva ibisigo byanjye byose unabireba mu buryo bw'amashusho meza cyane ku ikoranabuhanga. Yego. Nuvuga ngo rero hari ukuntu byatumye abantu bagukurikira birenze ibyo bagukurikiraga mbere kuba warabishize mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yego, hari icyo byongereye kuko ibisigo ubundi hambere ntibyabaga biriho. Iyo ntereye akajisho kuri izo mbuga nkoranyambaga mbona n'imibare igenda izamuka, bivuze ngo abanyarwanda bari gukunda ubusizi, bari gushyigikira ubusizi cyane. Niyo mpamvu no mu busizi tugenda dutera intambwe kugira ngo ibyo dukora tubishyire ahantu umunyarwanda wese ashobora kubyumva kandi akanabireba kandi mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga ryiza. Ikoranabuhanga rero aho ntiryabangamira wa mwimerere w'ubusizi bumwe twari tumenyereye bwa kera, mbese bukaba bwagabanya icyanga cyabwo. Umusizi agira uko agaragara, umusizi kandi agira uko avuga. Ibyo rero ntabwo dutandukira, ahubwo ikoranabuhanga ni iryo kudufasha kugira ngo bya bihangano byacu byiza bisigasira umuco, indangagaciro bigere ku banyarwanda mu buryo bworoshye. Tubwire rero gatoya kuri icyo cyamakiriro. Amashyiriro ni inkuru y'umwana w'umukobwa wavuye mu cyaro aza gushakira ubuzima mu mujyi, hanyuma ababyeyi be bakamuhoza ku nkeke bamusaba amafaranga. Umubyeyi: Kigali uvuga urayibarirwa ntuyizi, ngaho umbwire nawe. 15 mpembwa yakuremo 5 by'uko namennye itasi, 5 mabuja yankase kuko gazi itamaze ukwezi. Ibi biba hafi ya buri kwezi uko bigize akazi kanjye. Ongera hamwe ubushaka atanahwanye n'umushahara mpabwa. Hari benshi baruhiye aha ndetse. Uyu munsi iyi nganzo y'ubusizi ishobora gutunga nyirayo? Ishobora gutunga uyikora cyane. Harimo amahirwe menshi. Nahoze nkubwira gushyira ibihangano kuri izi mbuga zicuruza umuziki. Aho ngaho hari ikiguzi ku muntu uje kumva ibihangano. Hari abakenera ko dushobora kubandikira ibisigo bijyanye n'iminsi mikuru yabo bizihiza. Umwanditsi cyangwa umusizi ni umuhanzi mugari. Ibitaramo turacyasa n'abahejwe kubera n'ubundi bwa bushobozi, kukuba nta bashoramari dufite mu busizi. Mboneraho rwose no gusaba abantu bashora imari kugira ngo baze bashora imari mu busizi tukabasha gusohora ibihangano. Iyi Mana yakuriboreye ntikurumbira mbanza bigwi. Iyi yakuriboreye. Claudine Murekatete ukora inganzo y'ubusizi bw'imivugo ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Gira uti buri mukobwa bakwiye umugabo nkawe umukunda uko bimukwiye akanamwitaho nk'uko akanamwambura ubwo bukobwa.
ikiganiro cy'abagore nicyo kibeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba tubibutsa ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye Facebook, X ndetse na YouTube ni BBC News Gahuza mutibagiwe no gusura website yacu bbcgahuza.com. mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi no kwanga bw'imya twari kumwe na Maxwell Okoth Onyango. Aya makuru arahagarariwe na Chancellor Abimana. Mukomeze mugira ibihe byiza.